Rero bakunzi ba Samuzozi TV mbanje kubasuhuza nizera ko bumeze neza, bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubana mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Rero inkubi y'umuyaga yiswe marathon imaze guhitana abantu 10 muri leta ya Florida. Leta ya Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu abantu 10 nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'inkubi y'umuyaga ndetse wangiza ibikorwa remezo. Abapfuye ni abo ahitwa Spanish Lakes Country Club mu gice cyitwa Fort Pierce. Uyu muyaga wasenye inzu, ugusha amapoto y'amashanyarazi kandi ukurikirwa n'imvura nyinshi yateje umwuzure ukomeye. Inzu 125 zasenyutse burundu, kandi ikigo cya Amerika gishinzwe iby'ikirere kivuga ko imyuzure yatewe n'iyo mvura yateje imyuzure ikaba ariyo yasenye izo nzu ikanangiza ibikorwa remezo. Umujyi wa Siesta Key niwo wibasiwe cyane kubera ko ari uri mu kirwa aho gituwe n'abaturage 5,400. Bakaba bakomeje kugira impungenge zo kugerwaho n'akaga kubera uyu muyaga. Leta ya Florida yahumurije abaturage ibabwira ko ubuyobozi bw'iki gihugu buza kugenzura ikibazo. Inkubi y'umuyaga wiswe marathon niwo wa mbere ukomeye mu mateka ya Florida mu myaka 100 ishize. Iyi nkubi y'umuyaga yatumye Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asubika urugendo yagombaga kugirira mu bihugu birimo Ubudage na Angola mu rwego rwo kugira ngo abashe gukurikirana hafi iby'iyi nkubi yiswe marathon ifite umuvuduko wibasiye ibice by'amajyepfo ya Amerika. Abahanga mu by'iteganyagihe bari batanze umuburo kuri iyi nkubi ya serwakira yiswe marathon ivanze n'imvura ko uzaba ufite ubukana kandi ko ushobora gutwara n'ubuzima bw'abantu n'ibintu. Iyi ngiyi akaba ari inkubiri y'umuyaga yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace ka Florida, aho yangije ibikorwa remezo, yica n'abantu. Bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.